Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Biswanath Boys Hostel Karbi Anglong Autonomous Council Pen Kikim Kerang Petang Pemimi Pin Pen Contractor upon Completion Certificate PDC Do Anatangka Petrodet Lapuson Pulote Kechupang Limlo Pusi APHLC Spokesperson Angtong Ingti Pen Lam Arbokpon Biswanath along Amri Development Council Pen Boys Hostel Kimrang Damlo Lapuson Aporahut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghangta Biswanath Ali Ahawar Kahumri Dam Ahud Biswanath Ahawar along Kedo Akarbi Atum Anglo Boys Hostel Karbi Anglong Autonomous Council Penta Scheme Deng Ponsi Nang Sanction Pipon Popu Lamchak Chichak Tekanglo La Soa Tengpen Tender, Kolsi, Contractor, Longkiri Terangsi, Building, Construction, Work Order, Longsi, Biswanath, Alialong, Boys Hostel, Kimrang Damlo. Sita, Order Kelong Ateng Penke, Ground Floor Pensi, Foundation, Parjab Vegnangji. Sita, Parjab Jedet Pen, Aprang Ahem, Kikim Tang Athak Pen, Parjab Dunsi, Kim Hoy. Lapen, Municipal Office Asai Hemalong Pen, Lapen, PNRD Along Pen, Completions, Certificate Ulaidet Mamad, Kuti Isira, Lak Pokep, Draw That Si, Tangka, Chopang Lim Det Pen, Non, Ahem Tangte, Parjapkra, Lasi, Lapuson Pulote, Karbi Anglong Autonomous Council Pen, Sai Deng Ponsi, Ingsai Nang Chiapotlo. Sita Piapotsi Ingsai Hai Hidat Lopusi, APHLC Spokesperson Angtong Ingti Karju Padupon. Jongsi Ahem Tangte Pen Completion Certificate Papidat Pulote CEM Ronghangta Kachirabdo Labangso Tangka Kichopang Lim Along Pusi Jongpo Lasi Corruption Asai Ingtonon Lapen Rat Apharlo Kachojor Ingtonon Rat Apharlo Chojorjera Radapan Klempi Pamino Jong Thui Chobai Pen Ingtonon Puta APHLC Spokesperson Angtong Ingti Pen Ning Jepo Tangte Biswanath Ali Boys Hostel Kikim Petang Pon Pedet Pen Tangka Kichopang Limpu Karbok aphuthak Angton Pen Arjuponikta News Report Karbi Anglong News Channel Biswanath along Karbi Boys Hostel Kikim aphuthak Karbi Anglong Autonomous Council Kejapon CEM Pen Kechenglok Dak Contractor Engineer Atum Rat Atangka Kichu Kapanglim aphuthak si Kini jasa met pera bangke pherangke me amai bang phapon lo lasi kecheng sialam hetum dak kapang dak mon kang tung bang la hello Biswanath Chariali long aprang hema bando Boys Hostel hadaki kimtang dolo la bangge hadak Amri Development Council pen kapanong tang atangka pen silha bangso hem kim lo la pen non aphi suri hini reng koi aningkan dak si ya make hai tulura mo hang pen alang li hadak lamchak chipidam lo lamchak chipidam si Boys Hostel kim pon pola pen hadak barti barso ke doji phan kitun ke dang ahem pen ke chenglok dak kumlin tame kim pon pola pen ahoyar pong mate boundary wall tame ki kim ponji phan alang li penang an ang dak pon lo kasong bong pen Boys Hostel bang ke mo tat pulo ki kim tang dolo hema ban dolo dak sitame council pen ki kim pon ji po bang ke hala dak G+2 mate ground floor la pena thak bang ke ingdeng hini la po ana phan panong pet si kuti isira lakh pokep 1 crore 50 lakhs atangka bang ke panong pon lo te boy phi sita kopilo kem tho bang ke work order ki pi bang ke la lo Suri hini ra inquiry hini aningkan 2022 arni bangala ke inquiry sir cap arkoi chiklu inquiry sir cap arkoi suri hini ra inquiry hini ala bangso nisi longkiri terang aphan bang work order kilo kuti isira lak okep lapen claim thu bang ke hala dak hema kimi ki kim nangji adim lo sita me claim thu bang piwo la abera bangala ke no kibitang kalar ki bitang alir ki bitang bangala ke hema banlo hala sot athak si pardon dun chon hema ban la banga banlo la thak bang ke la ke no thi ki kim dun apolo la ke
sita ki kim nangi beke bangke ha aklong penta mesen a hem si kim nang po thir klong hem si kim nang po la pen kadok be bangke aber pen ke ingdeng thom nang po sita nona bangke ki kim da ingdeng thom da kalilang la ingdeng siber lang apar don la anta kalilang hala aber da ban thulang sita kopilo a hem ki kim tang te pin sita da bangke alang itum completion certificate da bangke pidalo la hello la ke construction of boys hostel at Biswanath Chariali lo la when the work has been completed completion certificate bangke pidalo completion pulotang se ahem ki kim tang thailo kupine ke claim nangi ason ke thang ga belo tang thailo jut verlo fancy completion pulo sita la pu bangke ke tang ke aphi alam no ahem ta ban thulang kasi lapuson rat atangka rat akhi ke choka pangli ma aphuthak karbiang long arat ke lake dojoy no dakpo anke non la so aphuthak kikin ka patang te aphuthak alang li tumbang kachit herak ji kalisi nona bangke anur nur phan tangka nangka diman ku alam pensi akoi pc ko mane phan jail benglo Anpart ami karbiang lo autonomous council pen bangke lahai kumat mat mala RTI application nang jok tum han pang thek nangi la tum phan ajha ka tum han pang thek si pp den ning lahai alam si pon lo hala alang ni tum ke claim patang te det aphuthak ka bangke alang tum lam it hita pinian ta ning je si emang ho pen ta lam it hita par belang si emang ho pen ka son se lam bar lang alang li met thang matala so a hem tang erlo pu pudun bang lo si make hai tuluram rong hang lang limit thang amatra la so akarbi boys hostel Biswanath Chariali longke kim tang erlo puki putuna banglo si me thang amatra la pen ala voice record ka do beta arjudu pulotang te dakta eson soni ke ang thek lang no ada boys hostel ke kim ke rang long ke lang dun atum si pulo la bang CM sila jasemen ke la so ahemi kim ga je pahem pu lalu la pendak do thulang jasemet la so a contractor la so alang li tong ke claim kali ni kala ang sistem document sa tingdam nang kok yo lo long ke long kiri terang ko sidaka bang tok ang lopot alang li phan punang kok po atu min jasemet pet long kiri terang ke hai bang ke alang li ta pherangke amai phalo la pen alang li han ke lang teng pulotang te alang li ke ningjing tung te pin bon am hang ke lang teng pulotang te kapaning je bor inang na komat ni andung dolang lah bang ke klar dak lo he sita to alang li hin ben gi pu bang ke suri hini reng ko si pu 2021 aning kan ben si claim bomb lo pu si pu si 2022 si work order ke long lang lotang te 2021 pen koson si claim bomb lo lage terang hem a council mala karbiang lo autonomous council ke lage ab haladak work order long lia phrangka sarkar ben ppf phrang selang ni claim dam elu plotang te lake ne hema khilo lake ne jungjung ne property ni khilo put alang ni tong la chipuun mala un egi mate ne karbiang long autonomous council pen ko mane chak bang dolo contract pi plotang te haladake bidding doninga pola ha peda bangke na hokta boring abar sai lek lang sita me haladak ta ki pg angdeng do ke mate asat lang togi interview dui la hai dui mahan si pime me mahla so teng merit basis se bang nei non contract long bang la so bang ta abetang lo ko mane chepu chiru ko mane phan ne chamcha lo mane phan un lo lo tang de contract pi dia la som si bang jui la hai te rang sang ho phan ta pivek po jok ta jidam dun nelu nili da ke long nei a od bo si da nil ta long dun nelu la ke la te rang sang ho si long vek po mala kar chak ke CM no alang ni archak de ko sila na claim hai dan lo non la so por hot pinpul pon tumi dak birla pen harong plim plam kilometer ke troxy atobar 30 crores rang CM ame thang ben ningje lo a work order long lia phrang ben sila dak claim bang chengel lo tela so kar biang lo autonomous council ke la ke tuliram rong hang akhilo mala kente CM akhilo ma jok ta claim do long le lo ma dake
alang li si kem long chot ko madake tekar biang long ar lo ke la kachi construction la pen kuplo dalang ke inglong enterprise la derluma ka pega be derluma jok ta klem nong lilo indut be cerai jet pula son luma ang thega pak lain pu bang ke la si la puson a corruption la puson a kichu pang lim kar biang long ar lo non pluk lo klang pig lo si masih puji bang ni 20,000 crore 30,000 crore tangka dak bang sini claim lo son wan nominate ta chulu halal lo non thege klang bang ke non dak tara langso towara kok long pen hawar kimi atowar atangka ka pandong ke kilometer en ko rapli Sita hala dah kelang ambil lo kilometer yang korap tidak abe. Kuti pliket sose atangka panok. Atowar ta kualiti ta abe lo nona bangke atowar tangte aprang ben si dah ke run lab lo. Tang det pen ciklo joni puta kali. Atowar tangte aprang si atowar run thai lo non repairing claim dulu kupia ke claim lo lage kupia to baru lage. Tangte lang pen si ruyer lo. Nason hello matwara salam ke lapuan atangka ka pandong pen lapuan ka panah hok dakta anu ka prekem nong ilo lapuan si non karbiang long along atomon wan der lang limit hang jong bang ke ahem cheteng le chikim le la pen hala pu long le adang achiria suri la pu rara tu bang ke jumove junmove uruno do ya tangka ke long dunji phan anda chiru nang la charnab nang la fome pak chiklo jon la pharo na ke sirke ke long ji phan anda kisung sita alang li kana bangke ahem kikim tang te non a kontre ka bangke abok order donon anon ke claim ta sila soteng lang tam pulo tang te pinisi ama ke hai tu ram no hang phan bangke kanghu puta tipu bangke lidam delang dakait kuansi punang kok pula dakait lo tipo lo kanghu pulo tang de kanghu tu bangke ka phiri ke therak do la tu bangke bang thengno lo na pu ka phiri pen ka therak do ta sia tungga bang abe phiri chong hudami non bang son kali de lo non bang dakait pinak lo rat heklong prong jokta arjudun long prong ta claim hai pulo te la ka dakait lo jok panda phiri thai pulo therak thai lo non la soa hostel akarbi hostel ahem tang te pinta tang edlo pu a certificate ki pi hai ke lake kopiang thin lo ke lake kopia kamatha kopia ot lo lake rasila bang so cha tai pan si pulo rara phan kachari ji pulo tang te jasemet peda bang ke aprang si rara phan kamatha pang chenang la rara tumlong kicho ki jun avar side doloma avema rara tum reng dogeng ni pen dolong loma dolong lelang ma halasi jase met ke chingsi ma thaning sita nona bang kali lo alang limit hang ko an pangrum long lo alang li long ko an tangka do lo ko an claim long lo hala bang si chela khadam rong lo ang thekel hai helo lapen laso hem kikim tang telang po bangga tumi kontraktor la long kiri terang sangho alang limit hang masih ningit lo hala so hem mangke kim rang bom lang po alang limit hang ning jelo mati la si kopi ko sona kiri lo ne chin dalo alang limit hang masih ciku biralo la so hostel ke tang telang po kim bom lang po la ke jokar long prong lo no na video telang damu te chini po te tang telang po kim bom lang po te la so a completion certificate ko son ki pidalo tangka bang endat lo chodet lo piyut kok lo lahala hello non ang thega bangke Arsong ahawar arwada tumpen turpak pen putot sekserek mate ar phega puthak chuning aningkan ador sika ingkoi da troxivet aphuthak dongka range ki parlo arwada tumpen atumi arsong arongalong pherangke athengno nang chithandun
Lakhanar kep Hamren constituency arlo arsong ahawar arada tumpen sekserek mate arphek kachutiki arada tuman ningkang samsi chipaklangpo. Karbi anglong laki ser anglong anutin abang putinta chinilo da kethekerita dopiklo saha babu kemana tumta dopik hangjanglo. Lasi nilitum inglong arada phanta kanghon kangjin sopen nilitum medhang kachutiki kachu arche ahormu anke ninghang alin nang pajor longtha pusi chuning rilo. Lapen Karbi Anglo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphanta apora tengpen mate tipi chalan hai hui kilong dun chiaphan mate mani abang phuke bihabe par kachoklem dunji ning ke hang atumta do tahai Lapen isi ningduk abirta ke kedamtang aningkan chuning ke dongka range ke parlo anke ilin alongpen sika ingkoy da troxy pensi nambo. Lapen lason pulote nilitum ke arum panangji satnangji arni teponangji lahai huipen langdam pulote nilitum ke thangta avilo. Kiduk det ahem tun pinak konat pensi nilitum an eom ke chodun long puma. Sonsi nilituma phan nangvi thulang pulote kereng dunchia phan sungpik khangjanglo. Lasi nilitum dak local MSC mate EM Mongol Singtimung aphanta to war cholanglo. Bangso akisungalong pen nang pajok dun popusi ningthelo. Lasonsi kapre range pen langdamlote dak dongka rensi abisi lit chat pusi jongpon nang kokpo. Pining ningkan surihinira ingkorapo aningkan ke non arphek sada prangpo. Lalsi moholdar ke majok abang phule long seta chok. Ador abang donangpo. Awe pulote kaprek along seta nitum ke pinang kokpo. Chuning asonsonta ador kavidet ajok non anta chuning asekserek mate arphekta dopik lang pusi pherangke athengno nang pachinidon. Hamren pen nang kelo berta baskarong pi report Karbi Anglong News Channel. Kardom naltum kadoi fan same lapan ang kahulu thepot natum phania ko ban kardom page ilo nilitum ar songara tum natum phan kachuhang nangkok alam the kedukok ajai nisi nilitum natum phan nang chuhang lo tapi natum ar songarat mande Karbi Anglong arat tadu kawe phan kaching hon pen nitum phan ang kahumri nakitum churure un e silatum phan kachuhang nangkok alam the ke lapuson helo je ilitum ahawaralo Karbi Anglong lagi seranglo ke ongdum ke thekiri atunta ningji dake kaprek kachudiki ahormu ason tu labang somong panili kadu kawe alam thi pangba dampen pupet un elo kasemet ke ilitum Karbi alam pen arphek putapu sekserek putapu asulam thi aphuthak ke damtang Karbi Anglong Autonomous Council hin pen Forest Department afan tender pitoilo asuki pitanga teng pen kedam tang penaan ke klaim hinu punili pudam de komani abang pu mohor tolong lo amhor ke long bang po bang ali du utahai ba abidat tahai sadara kisum ajoni ke dekok isonsone ka siksak akisum ajoni pensi atum pan johang lo asi pini nili natum angnu kadu kabe rada farman pen karja pen natum pan kachuhang pen Karbi Anglong Autonomous Council kajaripon CM itu masa kacing honai Dr. Tuliram Ronghang aphan pen cenglok tim Karbi Anglong ala tum ke Japon council long kitiaki ding tongkhan kachun ngi alam silason e helo je ahopeda bangli tum ke raikom department pute forest helo forest department aphan labang su arpu pipon la bangli tum oi e kita ke ong dum ke inglong ke lahaya khitki lahaya kacui lake ilitum mena si kacui kacoti hormu bima lasi nitung ki puji bangla hello je nitum methang along sekisu badule mohorlong pusita ahok nitum ador ki thi kolorlong nita semet dong karens along senterens nilipupe arens pura pesita natum ning oye no je labangso kacujo hormu bang komani abang putung bang ke calan chuhang dang po apor pen calan pipon pu ador ke komlok si ini tuma phana bang ke je labangso
arat along akisung ge phuna tasi nili ga chuni kang tung mangala pu hello nili hin pen nili phi kani nili korte tum na ta hai injini mali tum ta duta hai alang tum sa mena tum han klar dak bai stapen atum han apa chini poniji te nili hin hoi pen ki puji gela hello je kachojor kacholang ahor mu bangke iltum kang dihian khei sihian abar sa ki pi pon bangke badu abang phule jharu amohol long pusita apor pen salan pi pon nangji ador ke the pachuyor pon long nangji athe tum dak kapek itum dak akisu ngapana bang pi pon pe det ji aphanchi iltuma hin pen ninga klong pen Karbelong Tramas Council itu macing honai asiam sarafan chuni lo ye jasemet dongkaren badu aphanle alangli hin pening kang sampen mohole pi pusita alangli itu mohor kelong bang kuapan calan apor pen piponangji ar phega khiti mate jharu khiti ke claim abang pudo ana phansita me ador ke thipen pachoyorong aba sai pipon dek nangji kolama hin pensi ngatum pan chuhang iglo asila tu apor pen ka humri phega pot aswa ngatum channel pen rap han bai thang pon pen Karbelong Tramas Council same kang hon kajin su padu pon pen ni tum kama thapona teng pen asap su ba kang hon du pon dek nangji kusi chuni pon iglo kardo Karbelong ara fan antu sega pachini pon thekji alam te ku thak angka ju juru parti lo dongkaren tapen centralen kasi prek du Karbelong angkang isbet kisita centralen atum alam nyong si udam lo pulutang te centralen tum taning oi edanangji asolam te ku thak na tuma channel pen alang tuma long han bangke dongkaren pen kejori ta akisum kabat hak tadu lasi hada mangka adore thecha ador bang ni don pupelu sita lapua mohor tum pen halapua mohor tum han asap su agles abang gedekok ajoine nitum kachoyo akisum tadu ikok lo la pensi nitum rata tu hamat halo je la sono pulutang te kopi arang sabang kapa piu barat pina hidup kala arat pina la puga central puga rat chini puga dongkaren puga chini ne la so posin tu bange pulo je dongkaren la pen central setame rens pulo tena tu bang isibet Karbelong Tramas Council angkang kidu anabang pu amohol tu mangke isipet pen ador namo nitum da kachodun besar sodor teng long nang po la pu pen ya pu na thudang jodun besar isibet ador long nang po la so kita bang kachini bang thedum Jurkindeng Digital News Forum Asai Hemalong Social Worker Rajesh Phangchopen pherangke amai kangni 1951 aningkan Karbi Anglong District Longdet Pen Pinang An Pregjam Ratchari Asongatum Karbi Anglong Autonomous Council Charilo Bonta Lakha Sirkep Amreng Constituency Jurkindeng Pen Kahilo Kilometer Piso se Rong Chejeng Arong Alongke Kachingthur Amuke Chuwedak Anta Longlila Bonta non BJP Asor Karatum Karbi Anglong Autonomous Council Nang Charilo Pupenke Kachingthur Amu Ison Penison Longbom Lasi Team Karbi Anglong Akete Tuliram Ronghang Lapen EM Rina Terang Piaphan Ningjing Sap Piklopusi BJP Klembangpu Rajesh Phangchopen pherangke amai ingnisi pachini pon Mokoilum pen nang kiloberta Kohelet Milik Report Karbi Anglong News Channel Jirigendeng digital news from Sakon Tindamukham Kalong Bajiro Bini Nili Lada Jirigendeng digital news from Asai Hemalong pherangke amai ke papon alam tike lepuson jemba nilitum rongcheng APS 144 PS number pen ningkang sampai lagi happy rinati rangpi angkat contoh alam ke athe 1951 Karbelong District Longdet pen Amreng Constituency angkang upload MBC Kecipalong abang tupi tunggu Monsemi Amreng arah depan kaping kurasa kiklem pike Amreng arah tunsi cicini Lasi lasuang bong pen langan helo pulote non kido bom mati kiki bom man kido ne sangpiri nanti rangpi helo kaping kurasa mati rata tumhan kiklem pike omne ayamisi ki Lasi nilito lada jirigendeng angkang agut puslami pinangan rongruk
Atok anong Hostel ni barla po kiwan kirang kasiksa tu ala cinipet pinangan arong tuwak semat ditamo tapi isi jong dame hiruni pendiri kende atau wah lingkan hongkep dikep sese kahino rata tu kisu kacicak sebe piniar di akihai Dr. Tuliram Ronghang CM Kalimantan Mas Council lapen akihai pi sang pilihan terapi IM Kalimantan Mas Council alang itu akirapen ini biasanya tu jadi kenteng orang sekali long lapen jadi kenteng orang kenang sotne si kecilan ahem kusami dipai koira ini ni Dr. Tuliram Ronghang CM Kalimantan Mas Council lapen sang pilihan terapi IM Kalimantan Mas Council atau mari dengan sistem ingku kontang lo Tasi lasonon tinangan arong kiklaim ji asai yang dengko na semean hai same alang itu klaim pon pacun pon kai ko busi ini tum ning ke lapen alang itu same ni pai ko ini mationg ciklo alang itu jadi kendeng tim karbino ke bang tu same tinangan askim ke deng pon do long esame ke som pon pen kang tu pon do Nasi bahaya skim ansami non ke wangji asingkan 2025 bangke claim konpen patang konpen ko besi di gining ke. Nason taksi nilitung rongceng angkang aluk usami hadak nilitung rong troksi arong lu halaso rong pan usami non pini pen tua keselam make pangceng pon bomlo. Tapi tua keselam bahada rata tu aki sungai dai adim sami lang konpen klaim on hay po kasi nilito ma IM aki happy dinatirang pisa nilang si Chaklo Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu